n'iteka ryose. Amen. Hari uyu munsi gusa ahubwo ibihe byose n'iguhesha izina ry'Imana yacu cyubahiro. Dufatanyije na mushi wacu tunashiriki na dada Nyirabahire. Ashimira Imana yamurinze mu rugendo rwo kuva muri Arizona. Nashukuru Mungu aliyemlinda katika safari. Iyo Mana yamurinze izina ryanyu rihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Frere Obedi na mugenzi we Obedi na mwenzake nabo bashimira Imana yabarinze kuva muri Arizona. Wanashukuru Mungu aliyewalinda kutoka Arizona kubageza hano amahoro, kafika hapa salama. Iyo Mana yabikoze, Mungu aliyetenda hayo nihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakire indamutso za mwene so Samusoni. Pokeeni salamu za ndugu Samusoni. Asabiye umugisha Nyirabahire, asabiye umugisha abamusengeye. Nyirabahire anaombea mibaraka waliomwombea kuri urwo rugendo. Yani ile safari Iyo Mana yamurinze kayifitiye ituro ry'ishimwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Frere Budia ashimira Imana ikinguye amateraniro y'uyu munsi. Imana ayishimye kuko yahaye dusabe umwana muzima. Yakoze uwo murimo, nihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bene data hamenya ashimira Imana cyane. Anashukuru Mungu sana ko irinda abagenzi, sababu yeye analinda wasafiri. Ikaba yarinze abagenzi aribo bashitsi bari baje kumusura. Amelinda wasafiri na ndio wale walitembelea. Go yabarinze nihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abasabiye imigisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abasura bene data wanaotembelea wandugu, Imana igibaha imigisha. Mungu awe awabariki. Urukundo rw'abera, upendo ya watakatifu ni ugusurana, ni kutembeleana, nta kindi witayeho bila kuangaika kitu kingine. Kubera nusura mwene so, sababu ukitembelea ndugu weho uzaba umuhaye ideni. Wewe unamupa kumbe deni. Nyuma yo kuvayo, baada kutoka kule, uzatahana umugisha, utarudi na mibaraka. Uzamusura, utamtembelea. Niyo wamujandira karya zote, tunampelekea. Niyo wamujandira gafuka k'umuceri, tunampeleka. Niyo wamujandira fanta, tunampelekea fanta nangwa ibirayi. Birayi. Wewe uzatahana ikintu kinini. Wewe utarudi na kitu kabambi. Azagusabira umugisha, atakombea mibaraka. Umugisha urimo ibirayi, baraka ya urimo amahoro, urimo kurindwa, harimo byinshi, uko vitu mingi. Abasura bene data Imana ibaha umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Freta Muriza ashimiye Imana cyane ikinguye amateraniro yo kuri wa mbere y'iminsi 7, ikaba yashoboje umudamu wadusabe kubyara, ikabaho umwana muzima. Iyo Mana yabikoze nihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mshiki wacu dusabe ashimiye Imana. Dada dusabe anamshukuru Mungu ikinguye amateraniro y'umusanyiko la leo, kandi ikaba idushoboje guterana. Izina ryayo rihabwe icubahiro. Ayishimiye ko yahaye mama Chance umwana muzima, sababu amevuka kandi ikaba yarinze abagenzi, igakiza n'abarwayi. Imana nihabwa icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Frere John, Ndugu John ashimiye Imana, anashukuru Mungu idushoboje guterana, anayetuwezesha kukusanyika, kandi ikomeje guhereza urukundo n'umwete. Pia anaendelea kupatia upendo na bidii urubyiruko rwacu, vijana wetu, abasore n'inkumi, vijana na wavulana, kuko ngo igiti iyo gihuye n'umuyaga, wakati muti nakutana na pepo, nibwo kirushaho gukomera, gushora imizi. Nibwo kirushaho gushora imizi, kinaendelea kuweka mizizi. By'umwihariko binafsi, Imana ishoboze, Mungu awezeshe urubyiruko rwacu, wa vijana wetu gukorera Imana, kutumikia Mungu, gukora neza, tumika vizuri.
nimukore neza, tende vizuri, kandi ayishimiye kuko Imana ikomeje guhereza urubyiruko rwacu kugira igihagararo muri message. Pia anaendelea kubariki kubariki watoto wetu juu wako na bakaba barinzwe neza, anawalinda vizuri. Imani barinze neza, Mungu anawalinda vizuri, barinzwe neza, wanachunga vizuri sana. ubwo bajaga kumusura, wakati walipoenda mtembelea, Imana yarabarinze, Mungu aliwalinda, bageza mu rugo amahoro, kafika nyumbani salama. Nubwo hari habahuye n'impanuka, hata kuna wenyewe wamekutana na ajali, ariko imodoka tuzagura iyindi, lakini gari utauziwa ingine. Pièce de rechange y'imodoka zirahari, pièce de rechange, ariko yakaguru ntayo, lakini ya mtu haiko. Iyo Mana yabarinze, Mungu aliyewalinda nihabwe icubahiro, pewe sifa. We n'umuryango, yeye na jamaa lake babasabiye umugisha, wanaombea mibaraka. Abanyarubyiruko basuye John, mwakira umugisha uvuye ku Mana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abanyarubyiruko bacu bararinzwe, vijana wetu wanalindwa. Ntabwo barinzwe na John, hawalindwe na John, ntabwo barinzwe na Didas, hawalindwe na Didas, ntabwo barinzwe na Chantal, hawalindwe na Dan. Dufite umutabazi witwa Yesu Kristo, msaidizi anaitwa Yesu Kristo, umurinzi wacu, ndio mchungaji wetu. Izuba naho ryava, hata jua linawaka, Uwiteka tubera igicucu. Bwana Mungu anakuwa jura naho yagwa, hata mvua inanyesha, Uwiteka n'ubwugamo. Bwana Mungu ni mapango. Abanyarubyiruko bacu Imana ikomeze vijana wetu Mungu apatie imbaraga nyinshi, nguvu mingi, n'urukundo, upendo rurenze urwo mufite, zaidi ya yenyewe wako nayo. Mwabyakiriye, umeipokea, kandi bibahe mu izina rya Yesu Kristo. Apatie ndani ya jina. Ateranya abana 83, umekusanyika watoto 83. Nize ngo tuvuganira n'Imana yacu mu masengesho, umejifunza titi tunazungumza na Mungu wetu ndani ya maombi. Tugusenga tuvugana n'Imana, wakati tunaomba tuko nazungumza na Mungu. Basomye Abatesalonike sinzingo n'abakangahe, Abatesalonike sijue ni wangapi, ibice 5:16, kipindi ya 5 mstari wa 16. Basoma Matayo 6, wamesoma Matayo 6 mstari wa 7 hadi 13. Basomye na Petero, wamesoma pia Petro ibice 4 sura ya 4 7 n'uwa 8, mstari wa 7 hadi wa 8. Bafashijwe na frere Boaz, wamesaidiwa na ndugu Boaz, kandi bose bigiye hamwe, pia wote wamejifunzia fasi moja. Basabiye umugisha ababyeyi bohereje abana, wanaombea mibaraka wazazi wanaotuma watoto mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ababyeyi bohereje abana mwese, wazazi ambao mmetuma watoto iyo migisha, pokeeni salamu ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Pokeeni mibaraka ndani ya jina la Yesu Kristo. Dufite abashitsi bavuye kure, na wageni ambao wametoka mbali, mwumvishe twamaje gusoma, wale wenyewe tumesoma. Reka tubasabe guhaguruka, tutaomba wasimame kugira ngo tubamenye, duterane nabo, kusudi tukusanyike nao na tunawajua. Barahaguruka, watasimama. Acha ndugu Obedi atusalimu. Turabakiriye namwe, nanyi tunawapokea mu bikari by'Uwiteka, nyumbani mwa Bwana. Harimo bene data babiri nababonye, kuna wandugu wawili nimewaona, harimo n'uwo bazanye nawe umushitsi, kuna mwenyewe amekuja pamoja naye, twese duhuriye kwa ujumla si wote ya data, tunakutania nyumbani mwa Bwana, meza y'Umwami, meza ya Bwana, ni tugaburira ake tupata chakula, abatugendereye wanatutembelea, Imana ibagaburire, Mungu awapakulie. Mwakirizo ntacu rero zabera ba Arizona, ni salamu za watakatifu wa Arizona, Imana Samson, na kuko ndani mtumishi yaradusuye, twagiranye nawe ibihe byiza, Peter alitutembelea tukakuwa naye nyakati nzuri. Imana nibishaka zagaruka, Mungu akapenda atarudia. Tugeze mu kindi gice, tunafika ndani ya kipindi kingine, ariko tutarakigeramo, lakini bado tukifikie. Hari mwene data watwandikiye ko
Ndugu walituandikia kwamba hari ico ashaka kubwira Imana, kuna kitu ambacho anataka kumwambia Mungu hamwe nabera pamoja na watakatifu. Reka tumuhereze umwanya. Acha tumupe muda.